berjarung gerak. Dang berjarung-jarung mandum. Peliko laut gerak. Peliko laut mandum. Pingkui gerak. Pingkui mandum. Thuk luar gerak, thuk luar mandum. Yang punggung-punggung putih kecil hitam. Yang hitam-hitam sana payah cek le. Watai terpung le Belanda apa tengah laut. Oh my God. Meriam Aceh. Thuk baru-baru. Anak mesti ni kalau itu bit. Iku le bos Belanda, kapten kapal atret. Pakan bos, meriam Aceh ke mahmah tu. Atret. Athi ke pungut le orang Aceh. Duduk dalo tanya. Orang Aceh ngemusom lampu datring muji timbak depan. Krung muji timbak peng lampu datring. Koh pedatring pilih peng metimpan mati orang Aceh. Uronyo juga demikian. Itimbak perdatring Aceh. Tempat yang musom, tempat yang pegahai, tempat yang berlindung kena itimbak peng. Le timbak perdatring Aceh, itimbak masyarakat Aceh. Ngumpul timbak juga ngempeng. Tidak duduk, tidak le juta menumpak peng. Muku pru urun dekel lah kampung. Stempel lah. Iku lawayan haji stempel lubut hat. Ngan tapak stempel, kecoh tapak bang ke pedu. Hampai dapat pi ubud hat ngempungong sampai kecok sulu bu kudu talu ngempeng. Jadi untuk kita bisa membentingi diri daripada aliran bermacam-macam, pemahaman bermacam-macam, kita mang kena wacah kiban cara dengku. Nyo ke perle benabut. Perle TPA lagi bak tempatnya, perle daya, jo anu bak but, jo anu bak daya. Nyo benteng aliran sesat no. Benteng Wahabi yang kala kena wacahnya tempat Dayah dan Balai But. Jo anu babut. Yang kejana perai Nabi, salasun la yaltaquli yaumal qiyamah wa in shalla wa in zaka wa in shoma. Lebah golongan manusia yang menumpang Nabi sehingga dalam syurga. Wa in shalla sekalipun jinai semayang. Wa in zaka sekalipun jinai berzakat. Wa in sama sekalipun jinai puasa. Saurungnya rajulun adikul libna. Urung hantem jo anak bak tempat ber nyo hang merempak Nabi. Adapun gajak ke pilih-pilih. Yang dari-dari, yang lagak-lagak, yang ganteng-ganteng. Bak akebit, akepur hakon hang jejak sekolah je. Yang cepi-cepi, yang hitam-hitam, yang juling-juling. Udayah. Oh je kedengku ya tu. Nak kaji mi orangnya nak jual anak babut. Nama anak je boleh nak jual babut. Baik anak cukup dua. Sebab alun dua ni Kabupaten Biring kena pegang bapan plek anak cukup dua. Dua boh you mana? Dah lama tak boh tak kelantar tak boh kabeh anak mina. Mana je boleh mi anaknya Rahman kerja urus rawai ko lele anak tu. Yang kerja dalam kitab anak wajib ke pegah cum anak cum Rahman. Dalam kitabnya yang kepegah cum-cum 5 macam. Cindinga lu pegah cara cum-cum 5 malamnya. Baik merempak tembak ni cum ronda. Yang pertama mi cum rahmat, cum mana yang lu rahmat kan bak ma, bak ra ni. Pringih dia ni cum, pringih dia ni cum. Yah na ke cum 3 go. Asal ke cum yah kai kli ni mit. Puai kli mang kena kumih ke. Kumih lagi kawat keruh. Buhai klik mana? Dalam rahmat le anak mezuna anak 8 boh euro awal. Nya, hingga minggu tikula pre, but pi pre. Kata mati ploh tu belang, man 8 ni belang. Truk dia belang siro pula rambu. Siro tarik rambu. Siro tak boleh ateng. Siro pilih ke yang mah. Siro ya belo iya. Yang mai corang kang cepet-cepet temui kero. Anak payah terun le anu maka cum anu cum rahmat. Yang kedua mi cum mulia, cum ibunda. Cum mulia, cum mak. Nyawa baru ci. Kadang-kadang itu tak merantau, nyo mayoritas urung sigli mi kan enggak merantau. Urung sigli PD kan mandum lu yang merantau. Yang lagi birun nyan karak singen dengan urung sigli. Waro tu pribumi pihak ke dia urus salam. Anak padu le urung tigli mendung. Nya jalan andalah tak komo tigli. Nya tak komo urung biru nak kan lu kumah Tanjung long. Rak ni kumah Tanjung.
Bahkan naik pegat sabah melasah di pidi bak kamu bak ulun tuan di pirun melasah kulah bate. Tho pegat urung tigli. Urung tigli. Benda haram mesti jagung urung tigli haji jamaah. Urung tigli dit. Maka urung tigli le yang merantau. Ho ndak jana urung tigli. Lun tuan jak melasiar war bulan yang kau likut ijoket. Baratnya nya seporun cit urung tigli. Tajau dak kengon urung tigli. Pulau Aceh ho tiju singa dak ebot. Yo la lungkit je barat ide yang mekat nasi urung tigli. Yang boleh pegah urung tiglinya urung yang merantau, urung dagang. Gecok jejak Rasulullah mudagang ke urung tigli. Yang merantau yang minta rezeki. Urungnya nuwa ba urung cik ditun dua ke. Raya puasa 3 gua, raya haji 3 gua. Wa ba urung cik. Yak cum tu oh yak cum jarau, yak cum bak dah urung cik. Nyan cum muli ah. Nyala dom dak hotel raya wa ba urung cik macam-macam model. Ladum modal luar baurung ciu hotel raya nya ladum. Taka 3 kilo. Kuih hunibih sabo. Puana puik boh. Dam rimah ma 3 minggu. Habis berumah di kampung. Watewo la ke mana ulun dua boh. Ke lima lagi yang kawo dah nak kawo le pijut. Puo lagi yang wo papa urung ci. Wo la ba urung ci puo kuih mangat-mangat. Kuih-kuih back forest. Ada yang pajuh melipih babah ke. Pukuih nyonya back forest mak. Oh kapore. Harun tuha. Dah pegahnya je ke jauh. Nyo dari merdu dari bidun terus merdu dah puas ada kak nah. Ada kak lah. Ada kak ti. Ada kak pah. Nyo mungkin dorotuk iglumpang minyu akai mekat apam kat juau. Yang pah awak mekam apam pri daripada Aimi lain bahasa. Nyoba ulun tua ni bidu ide ke bingkang. Bingkang bobi, bingkang dupung kan. Terus merdu ka ade. Hanta ban bahasanya merdu ade makanan. Nyo ya Aceh raya ade awak dak lu. Lun tua tiga yang belum dibelah undang Pulau Aceh, awak lu baju kanuri. Tapi kalau lu hajara, gukun le dengku imum ci. Goi awak tak ade ya kau. Tinggal long sama ade malam-malam. Rupanya awak lu yang lain bahasa, nyai merdu kuih ada, nyai ide hawai lu. Hanta ban bahasa mi. Ya lagi boh rorom. Nyai no puigun. Nyai bak kamu ibirun boh rorom, nyai pidi boh du budah ha. Nah yang boh du budah daerahnya, sebab ada gereboh dia masak ibudah. Nyai nagan raya ide boh mengecret. Pakan boh mengecret dengku ada dakap ipalang gulinyung kau. Ikut mbak muka ceret. Tak faham bahasa. Lagi bilang. Aceh Timur ikut umong. Aceh Utara amah. Padum amah nak kamu. Lay amah. Pu amah. 5 amah. Teruk bak kamu bidun kapek. Nya mengulang pek long tak jai bila deng. Nya menyopek tak kun di Aceh Timur. Ila dalam lang. Dengku memang pek-pek dah tu. Bunge hanta ban bahasa. Lagi bopi. Nyai ni apa boy ke? Bopi. Nyai melabuh bapa. Nyai pun nak tayang bopi melabuh hana habis pasal sayur melabuh ni nak tayang bopi hana andem belah bopi. Putih bapa. Lain bahasa. Lagi nan kampung. Ita Malanga na Sabah nan kampung desa Melum. Ada berita kok dari penghormatan. Hormatan kepada kecil melum. Kuimu melum. Tuhapun melum. Tuhalapan melum. Tema menyurungnya kang melum dia berdadang lah. Kita melum sih. Ibanda Aceh Sabah nan desa Lam Kubu. Hormatan pada kecil Lam Kubu. Kuimu Lam Kubu. Tuhapun Lam Kubu. Saya rau perundai je malamnya. Inagan raya na Sabah nan desa ide desa ujung Patihah. Lewat simpang Pejram. Na Sabah desa nan desa ujung Patihah. Selamat datang di desa ujung Patihah. Sama dengan kawalat dalin. Nan desa gebuh li uru-uru awai. Dan boleh pegah hantaban bahasa. Wa ba urung ci ya cum ya. Jaro nyan cum muli, cum mulia. Yang kele cum petinggi. Cum ulama. Tu abu tu kena ada cium jarau. Abu di kuta ada cium jarau. Abu di belang beladi.
Abu di Palu Gading, cum jarau. Ikun cum peninggi gure dan yang kampung, cum jarau. Tengku Imam, cum jarau. Cum peninggi. Yang keput cum ibadat. Cum Hajar Aswad. Hajar Aswad ini pasagau Kaabah. Hana lan selawah. Yang kelima cum syahwat. Nyo limang bawa cum kepegah dalam kitab An-Nawajir. Yang pelai pegah urung hanten jo anu bakbut, urungnya ham rempak ngena. Urung Nabi. Yang kedua urung hanten but. Bengeh ke dengku semua but. Nah hino. Nah hino. Nyena cidau ke. Le hang ketem jak ber ke dengku bengeh ya hampa Nabi. Masa ino na pengajian 3 minggu 2 ke hang kejak ya. Ge pengaruh gop belum. Bubek kejak. Nyan ham rempak ngena. Hormati gure. Walau gure nyan gure aleh ba gure matan tak kerep kedanya hormati. Kadang-kadang dia orang yang menobah malam tu kaji datang kek mahali dawa kampung. Gure dia jamun hanayum ba kedanya baik. Hormati dia. Berkat gure lang kampungnya lah orangnya sampai kita ke daerah yang besar, mampu membaca kitab yang raya-raya. Berkat dorongan daripada gure kampung, hormati dia. Wow, ya cum jara orang gure lang kampungnya. Yang kerja ke orang ke mana ke? Mangan masakan warung, penajuh ampun dumurung kaya, betada lemah bukulah lamun, tapi beharum wadeta buka, megah pejabat kampung, kepala dusun toko pemuda, betada lemah tengkulang kampung. Tapi gure pun yo bud aleba, manyang gunung selawah, lebih lam megah gunung gurute, perlega dengkukan wate susah, lenyanta ke bahan tanit gure, manyang bintang di langit, cahayamu blena guna udonya. Perlega dengku kali 5 minit, lenyanta unyet dah hina-hina. Kamu pendakwah urung pedato, sigaga saho syiar agama, sabite malam sabite ladwo, perumoh sidrongan pihana, ada anak mudual hedraw. Sebagai gelantong pegah haba, sabite malam pikiran kasyo, jipreh wawala ko malam kajula. Ya ni, lah nak dua lero nak kengai pegah haba. Mai tayang lurun tayang hai dengku kado ni jadi ti malam. Nak min. Alhamdulillah kalhe. Kadang tiuku nak mupui tu. Nyo yang boleh pegah urung hantem bu bengeh ke dengku tumbut ham rempang ngena Nabi. Yang kele urung mantang penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit khianat, mantang na baganya. Nyan ham berjumpa nantinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka kembali ke laptop. Yang pelai dan pegah benar makhluk hina kafir harbi. Yang kele mi makhluk hina zina muhsin. Sira urang kalau pernah bersuami kemudian ngelakogop. Sira urang kalau pernah beristri kemudian ngeinanggop. Yang kepenan dina musen. Hukum Islam cok gelang bak simpang rom bumati. Urang kalau pernah menikah medina jilid sertuh ke awi. Makhluk ina. Yang keput makhluk ina asal pengo. Sebab mi asal hana pengo terhormat. Dibarkan hukum. Bak sabah uro sira urung nejak lang gunung. Neme itok sabah timang ntung ismayang. Truk de asih hana pungo. Gerah ya senyan bawa tenyan. Tinggal gurung yang me itok sabah timang. Oh lumbi ikase hana ngalo tu ismayang. Oh lumbi ikase mati ase. Dalam agama Islam memutuskan hukum pada waktu itu co ibi kase. Surah hana ngantung ismayang je surah temom. Truk tu uruh hana semayang. Gerah kesit. Hang bibi kepada uruh hana semayang nyan. Bah bugrah kudi dan bah mati kudi. Nyandum hina uruh hana semayang. Tegedi tanya mantap rumah dan semayang.
Ya anak temayang perumo anak temayang aning anak temayang melintai anak temayang. Nyan menurut long ha cocok dak ke rumah. Pu tidungku yang cocok dak kun why. Hai wu. Yang kelima makhluk hina tarikus salah. Sombong yang paling besar sombong ialah manusia tidak mau sujud kepada Allah tiura malam limang bawate. Man taraka fardan wahidan kutibasmuhu ala babinar. Berangkat zoi dingai tabah kewajiban semayang, tertulis satu namanya singa bak pintu neraka. Misunan gudanyo rabumah bin pop. Dah tinggal semayang tabah watem tulis nan gudanyo bak pintu neraka. Dah tinggal semayang limang bawah te 5 kali 5 25 bawah nan gudanyo bak pintu neraka. Dah tinggal semayang situn ler tu 60 kali 5 1,800 bodan katanya bab pintu neraka. Dah tinggal semayang 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun kali jukron. Teman kudumnan kajainan katanya bab pintu neraka. Nerakanya je putamang laur lain. Han. Pakan man saboh kata borong katanya hidupnya akon. Yang pelai pegah puro muda-muda udara-dara pernah lengah, pernah tinggal semayang. Kiban cara tali nanyan bab pintu neraka. Omadungku item lilam. Asal datem li tetap li. Belum pegah cara limi. Belum pegah. Tapi ben pegah kau. Cara li takadha semayang. Oh, kajamun kau duku. Datem sagayang han. Kiba masalah kada, tanya baduku-duku, tanya ba ulama-ulama. Baik dungku hana makna api. Dungku kuroi tanya kuroi deng. Dungku hanya sebagai urung semana-mana sagai. Nya warot tu hana roh li dungku semana-mana. Sebab kana ada semir. Meninggal urung gede ju. Yang paling pegah urung anak semayangnya makhluk hina. Karena dosa yang paling besar ialah meninggalkan salat. Yang dosa raya. Bahkan Allah dulunya gelambala kepada kaum Nabiullah Nuh alaihi salam. Ingkar Allah, ingkar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkar Nabiullah Nuh alaihi salam, ingkar Allah dan ingkar Nabiullah Nuh gelambala ke kaum Nabiullah Nuh. Gak dakwah Islam hai patih. Pengikut-pengikut Nabiullah Nuh di kala itu. Sehingga dalam kitab Qissasul Anbiya apa? Allah berperintah bak Jibril. Guyu kirim sabah biji kaya ke Nabi Nuh, guyu pula kayanya. Hotrip horayu. Sehingga kayu itu membesar, sehingga kaya bawa tanya rayu. Perintah dalam Allah bak Jibril. Jibril pegah pada bino, yukoh kayanya, yu pegat betra. Kau de kayanya lang riwayatnya gepegah tukangnya 3 orang. Megeput de kayaknya. Geput. Hotrip kapai. Bang kali kapai kita yang Nabi Nuh. Kata kali de pegat betralung padum lumbi upah kepada kata. Jawab tukangnya balai Nabi Nuh, kamu hana perle upah dan kamu hana perle peng. Kamu nu perkawin mandan tapo. Ngempu ke perkahwin mana Nabi Nuh pak nu darah yang nak sabah anu di Kanaan. Rupanya Nabi Nuh nami ong di rumah sabah. Dan nak kelide sabah. Gua Nabiullah Nuh rumah kelide kaja kanu darah, mi ong je kanu darah. Gu berkahwinlah 2 orang tukang. Kemudian katanya Nabi Nuh kata kalau mengkahwin ngani darah lumpu nak kejadian dalam rumah tangga. Hana ayanda Nabi Nuh yang nauri nang lung kuat ha cemuke. Oh berarti roh mi aku kata. Yang kedua hana ayanda Nabi Nuh yang nauri nang long kuat hat to guntut. Oh kelidai roh kata. Kaku huru hana senang ke Nabi Nuh bawa tanya ya tu lah mitra. La riwayatnya yang pegah urung buta tu lah mitra. Karena urung buta nyan handuh nu kalan. Wande tu lah mitra re gelam le re genom. Nom ku. Ban nom nyan gu piu-pi mata. Pulih buta. Gua kampung idenya lengon. Hai berakan buta kalau kau pak kamu ubat. Nak kena dapat ubat. Lah betra Nabi Nuh du ubat. Kak kamu duyun-duyun minyak aja. Nempo 2 boh jeragen tapo. Leboh jeragen. Sakit mata upi ba mata. Sakit perut je 2 boh sendok teh. Tek urun telat hai Nabi long tapo jeragen. Hanju tapo jeragen tagayak kreh kelai. Ime di tu ilap ikreh mandum yang kreh kelai sampai kelih lam.
Mujizat Nabi Allah je kubat. Baik ni atas dengan era nami. Boleh ni. Ke Nabi Nuh. Rakyat long yang patih long lah betra. Anakku Kan'an naik ke betra. Kun Kan'an ayah anda masih ada gunung yang lebih tinggi. Aku naik atas gunung. Isteri long lah betra. Hai tem lah betra. Maka riwayatnya ngepegah dalam kitab Tafsir Sawi atau syarahnya kitab Qisasul Anbiya 50 raw rinang 50 raw ragam iklam betra. Ilangat guputan ujun li Allah. Ibu mo guputi bid'i li Allah. Karam nang gronyan. Nai gunung-gunung gupungok oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum mati. Yang selamat yang kehilang betra Nabiullah Nuh alaihi salam. Gupi tsunami berosali Allah di kurung metei badanya dia Aceh. Bukti di kurung metei watai surut lumo ada gede. Siapa yang kamu di Pulau Aceh, bak masjid Lamting yang lungjak belum sebelah yang kala, nyan kubah boh labu yang nyan ban Pulau Aceh. Maka urung Pulau Aceh ge atu gunung ya tu na bukit gunung Goh ikenan. Gunungnya perbatasan Aceh dengan Samudra India. Ge atu gunung yan. Masa urung Pulau Aceh hana gedeme ada gunung yan watai tsunami mandu meninggal. Yang keenan mayang Pulau Aceh dengan Bandar Aceh. Mucak masjid ngop nyai Pulau Aceh nyamban mayang gebila Allah Subhanahu wa taala. Yang terpelai dan begah putra. Gebibana oleh Allah kepada kaum Nabiullah Nuh. Gunung-gunung gupungok mandu mati yang selamat yang betra. 10 Muharram musarung betra di atas bukit. Maka gepegah dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 halaman 1/2 bina salah luntuan ni dalam An Abi Hurairah radhiyallahu an. Pugu pegah Abi Hurairah. 20 buah kejadian bak 10 Muharram. Di antara lain musarung betra Nabiullah Nuh alaihi salam. 10 Muharram. Gekun Nabiullah Nuh bak itik-itik. Kiak kalan itiat ka. Dru ipo itik. Kalhe roh nai wow. Bak itik dia uing kapah. Marpati ya kalan itiat ka. Pun marpati nasihat kaiwo ikul marpati Nabiullah Nuh yo ko ono kena mirah haki marpati mi yang ke mirah haki nyan gemudoa Nabiullah Nuh ke marpati ya Allah nabi ya Allah binatangnya bujina ng manusia bisayang li manusia sehingga marpati tak sayang li dayo nu pelarai ron dua boh badampung rumah lum pelarai dong dua boh badampung rumah pakan doa Nabiullah Nuh. Tengah kamu doa Nabiullah Nuh kemarbati mutruk di waite. Pakah nak kawawa kalheura. Jauh ite kolok lo lubo. Lu nom kro lu. Kamu doa Nabiullah Nuh kita ya Allah, Nabi ya Allah binatangnya baik je ipa manyang. Sehingga ite hanji ipa manyang. Pat naik yang poi sampai pesawat kapal terbang ini ada pegah balu. Dan ya Allah Nabi binatangnya boy murok-rok bak lebung rumah urang. Nyan doa Nabiullah Nuh alaihi salam. Pakan Allah gelam bala kepada kaum Nabiullah Nuh ingkar Allah dan ingkar Nabiullah Nuh. Dan pakan Allah gelam bala ke umat Muhammad. Itu juga demikian ingkar Allah dan ingkar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siman-siman yang berpaling daripada peringatanku gun Allah. Hai patih le peringatan Allah. Hai tem le semayang. Hai tem le jababut. Hai tem le puasa. Allah akan gepudep hambanya sempit ateji, sempit rezekiji, sempit pikiranji. Pakan karena kita berpaling daripada peringatan Allah. Pula aja penyakit mi. Pula pada ikai diku. Dan lungkon kai kami kan? Ini lungkon kai kau. Tak boleh plastik berhung. Hamampan plastik dah boh seng ana ruhung dikuh kau dalam lehoroi tamang wallahu a'lam. Hamampan plastik kontai dengan listrik. Tahu malam lamblang tak lampu cek-cek du lamblang. Tak pakai pu disko. Rupanya kontai na bade dikuh tapi tetai serang. Tak akui atau tidak tak akui tikuhnya tentera Allah. Pakan ni apa jauh bijah gedanyo. Umang gedanyo karena gedanyo ma penyakit. Maka Allah ke perintah bak manusia ke yuyak temanyang bak binatang. Malaikat pun kat temanyang bak si bantung. Ko hitam ko hi kata.
Jauh dibantu malaikat memang long itamhi. Tapi malaikat berdepu di tiwate di tikutika, lu ucapkan zikrullah, lu ingat akan Allah. Jawaban dibantu. Malaikat katanya bak kebua guratai kata go, lu datuk inan datuk inan dak kemubang lo inan. Jauh kebu malaikat, emang long tu ino, long tu ino, long kemubang ino. Tapi malaikat berdepu di tiwate di tikutika, lu ucapkan zikrullah, lu ingat akan Allah. Jawaban kebu. Malaikat kata yang bak gelang drok hana meriuleh hana meriku lah kau. Jawab gelang malaikat memang long hana meriuleh hana meriku. Tapi malaikat berdepu di tiwate di tikudika, lu ucapkan zikrullah, lu ingat akan Allah. Jawaban gelang. Orangnya dah tanya dia manusia, hai manusia nak kebi nafsu li Allah, nak biakai li Allah. Hantam pernah ka ingat Allah? Hantam pernah ka semayang? Hantam pernah ka jawab majlis ilmu? Sogok katanya ke binatang saya benar. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Sambunglah ayatnya. Allah bangkit tinggal bilang pada macam dalam keadaan buta. Qala lima syartani a'ma. Pakai nubu buta long ya Allah. Waqad kuntu basir. Sedangkan dalam dunia ya Allah dah lungku malan. Dah lunging ini, dah lunging itu. Pakai nubu buta long ya Allah. Gegol Allah. Kalau lumputran ayat long. Kalau lu putra Nabi long, tapi draw ke keabaikan ayat long, keabaikan Nabi long, makanya kamu pada hari ini diabaikan. Menan mi'e, gepetimplak oleh Allah tanya singa, lang blang padang masya. Allah kalau putra Quran, Allah kalau gutu surah Rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut Nabi orangnya dan nak ikut sunnah-sunnah Nabi orangnya. Sunnah Nabi ada yang wajib dan ada yang sunat. Adapun sunnah Nabi yang wajib, khatan ni. Yang sunnah Nabi yang wajib. Pu makna khatan, pu sunat. Maka diwajibkan laki-laki pu sunat, perempuan pu sunat. Karena itu sunnah Nabi yang wajib. Adapun sunnah Nabi yang sunat, si kurban, si hakikah. Lahir anak agami sunat si hakikah dua buah kambing. Lahir ni inang sunat si hakikah sabau kameng. Umur 7 huruf sunat tahallul. Pu makna tahallul cukup o. Atau koh 2 ne o. Tahallul itu dinamakan tahallul sunat. Mantap ending kami. Tahallul itu dinamakan tahallul sunat. Adapun bagi orang yang melakukan rukun kelima, yakni haji atau umrah, setelah kita bermikat di Bir Ali, Mio tanya putra Madinah Bir Ali bermikat, naik bis ke Mekah. Sampai ke Mekah, kita tawaf Baitullah 7 kali. Setelah tawaf Baitullah 7 kali, kita naik ke Sa'i. Dari Safa Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah. Sampai di Bukit Marwah kita 7 kali. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sampai kita di Bukit Marwah 7 kali tahallul. Tahallul itu dinamakan tahallul wajib. Adapun nami 7 huruf bunoyo, takoh ok 2 ne atau tak cukup ok kena ke bahasa mi yang boh umudah. Yang tahallul yang dinamakan tahallul sunat. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oma dengku han sempat tasi hakikah umuane tu 7 huruf, 12 huruf. Han sempat dengku 12 huruf kerana hana belanja 20 huruf. Han sempat di dengku 20 huruf, sibuk dah long. 20 huruf. Han sempat di hai dengku hai 20 huruf, 30 huruf. Han sempat di dengku 30 huruf, 3 lom balik nak sunat bagi ya si hakikah kepada anu itu sunnah Rasulullah. Dalam mi'ah sunnah Nabi bersugi sikat gigo, pajan bersugi. Bedah nari bedah bunga merijah-rijah bini bibi lagi Pulau Sumatera. Sikat gigo yang sunnah Nabi. Pajuh makanan yang mubai babah lagi jengkol, sudah pajuh sikat gigo. Nuk semayang sikat gigo. Itu sunnah Rasulullah. Dalam sunnah Nabi potong kuku kau hoke. Makami giu kau hoke ro Senin, giu kau hoke ro Hamis, giu kau hoke ro Jumaat bunga. Pakan karena itu sunnah
sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibda oleh Allah tengok kalau lu putron ayat lun, kalau lu putron Nabi lun, tapi draw keabaikan ayat lun, keabaikan Nabi lun, maka kamu pada hari ini diabaikan menan mi geputimpla oleh Allah. Tengok lang belang padang ma, tengok lang belang padang maca. Untuk nak baik geputimpla tanya mandum oleh Allah lang belang pada maca. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Pu yang diperintah oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya laksana. Semoga kita semua selamat dalam dunianya, selamat tahu pada Allah. Semua kita ini tanggungjawab. Pak kecil tanggungjawab terhadap rakyatnya. Tanya ya orang yang tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak yang kita pimpin. Hanlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanya orang yang ibadat kepada Allah, isteri hana ibadat. Tengok akan gutun oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak juga hana ibadat. Tengok akan merisiko tengok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nak pegah dalam surah Yasin. Wa inna nahnu nuhyil mauta. Kebit-kebit bak sabar saat tengok akan lompu dep urung-urung yang kamati. Wanak tubuh makadamu long yu catat mandum. Segala perkara dan peristiwa yang dia lakukan dalam dunia ini, mulai daripada baliknya. Balik katanya rajulun tungku 15 tahun. Dari 15 tahun sampai orangnya nyang catatan katanya kana abak malaikat kadibin. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan yang kita perbuat dalam dunia ini sebiji zarah tertulis pada catatan malaikat katibin. Sebaliknya keburukan yang kita perbuat dalam dunia ini sebiji zarah juga tertulis pada catatan malaikat katibin. Wa asarahum, ubina perkara dan ide-ide. Ya, ide keluarga, ide kampung, ide kenanggrau. Dengan sebab ide katanya muno kejadian yang kepunan asar. Pak kecil putra hidup darah rakyat. Pegak pengajian, anak darah tak tapi anak darah, urung tua tapi urung tua, anak muda tak tapi anak muda, pegak ide. Meninggal pak kecil.